Khuborjylla District Badminton Association mentarasi kelas Sdang ya ke 5th District Open Badminton Championship ke balong ha indoor stadium umling kedat da kejing temu ban penmi bat kentiu ya ki kena bat ki Samla ki badon ya kasap ha kejing elekai badminton ya kani ka lumpung lawan ban play perda do ba middle bond sim MLA ka Nongpoh kumu kongsan ha kejing don lang uba Desendro Rani President ka RBDBA rengkat kinong elam jong ka association ki kimi ki kepa bat kinong kersan jong kinong elekai Hakani ka lumpung kinong elekai kide ki bahap hapo karta khatwe snam hadu khat khandai snam rengkat bar ka senior category ha ka bala sakhi ka jingshim banta ka babon ki khana bar ki Samla na ka leng ki banta jong ka ribhoi ka RBDBA langba kani ka lumpung ka thmu ban penmi ye kinong elekai ki bakan sai da ka ba aila ki khana bar ki Samla ban peni yela ka sap bat ban yo e khalat ban kentiu shu ye ka jing elekai badminton ki balak ban khur ka nam job hakani ka lumpung kin yo ru ya ka lar ban mi khmat ya ka ribhoi ban shim banta ha ka state level badminton championship ka bala bu ban long shen ha ka jilla But ila jupan mi yagi players ke ban mi khmat ya kani ke district ke jungi I would like to congratulate Khubor District Badminton Association for organizing this tournament to encourage, to handhold, to ensure that young boys and girls, even adults, will have an avenue to participate in various categories to represent themselves at the state level championship. Ikan mau hak senem ke beladep Khubor District Badminton Association hidang pediang beladep host ya ke state level championship hagane ke Jakarta. Ngakit bokir yang i-congratulate ya ke association iparok kowe ya ke jengla ke jonghi ban pediang ban penlong ban ngamaratin banom bahagia tu senem agak bagi pediang ban peniat ya ke state level championship kalau long ke bajok namar kata ke borong kolong ipi kumka association bat kerpang ya ke jing publik ke kerpang ya ke sports department ru ke bal sengap ya ke jing ud ke jing nam agaliang jong ke association ya ke jing trai rengkat pat ngakum MLA naga ban penbit penbiang ya kanik indoor stadium hang ni hapo lengkedan Nongpoh naga banta bakan longbung gitu ki indoor stadium banile kaya ke badminton ki bede ke bung juk ki bamenta namar kata kejing penitenat kejing penbaha ya kanik ground hang ni ke bengidan ya ke ceiling ya ki lights bat kunta ter kidang don kejing duna nenging scam bahagi por ke banwan ke dangla banang penbaha banang penitenat ya kan ya ke indoor stadium ke bi jungi ilaju keren ru bat ki bor badi page jong ke district administration hagabanang ni shikmat ya kan ke indoor stadium enam pendenkam syu ya ka haikui ki program kala bandai nadu kajing pensa yagi para military forces hagi por baga district kadon kam kala bandai hagi por counting of votes kajing new vote hagi por election dagi penai pun penai laju kadon kam babun kirang ilakai kijungi kimiolat penilakai bat kene kamadan ke bangidon kejot ke pra ke sniuno lara kadon kam hagi wi di bentah Ini nak kadang, ila dep punya keren ya kini, but ini lekat pula. Hukum MLA ujung pi, kini kejaka kabelabu nak kabentang indoor games, kan long becek tang nak kabentang indoor games. Namar ketang ingin scam ru, bahagi por kebanwan, kini kan long away ni kejaka kebagi kun Samla kebi kijungi, kini yo ben kentiu ia lagi jong kisap. Hagi bekum gini kirisan ya lekai.